Ingabo z'Urundi zikomeze gupfa ku bwinshi zipfira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'urugamba zikomeje gufashamo FRDC kurwana, ariko bikagaragara ko zikomeje kugwa ari nyinshi cyane muri iyi mirwano. Niyo mpamvu muri aya makuru ndi kumwe na Nikora n'urupfu rw'abasirikare b'Abarundi bihagaze bite komeje gupfa ku bwinshi. Urakoze cyane, reka tubanze twakire abantu badukurikiye, tunabashimire abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu Rwanda, muri Afrika, muri Amerika, muri Aziya, muri Europe, muri Oceania, muri Aziya, muri Pays-Bas, muri Pays Scandinavia. Mwese turahaye ikaze kugira ngo mubashe kudukurikira kuri Gatasha Media. Yego. Nkuko wari umaze kubivuga, hariya mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kubera impfu zitandukanye z'abasirikare. Abo basirikare ntago barimo bagwa ku butaka bw'u Burundi, barimo barapfira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu minsi yashize twababwiraga imirwano yagiye ihuza M23 ndetse na Twirwaneho bagahangana n'ingabo z'u Burundi. Yego. Uko bahanganaga mbere ubu ngubu siko bimeze. Ingabo z'u Burundi zirimo zirapfa umusubirizo. Ubwo bamaze kugera igihe bapfusha abakoloneli, bagapfusha abamajoro, bagapfusha abakapiteni. Ibyo birimo biragenda bigaragara muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse no mu misozi miremire ya Minembwe n'imigufi. Yego. Ndetse na turiya duce twa za Ruramba. Hariya harimo haragwa abasirikare benshi b'u Burundi, kandi bitangaje binateye n'isoni kuri Perezida Neva. Yego. Kuba bari abasirikare barimo hagwa muri kariya gace, Neva ntabwo we arabiha agaciro kugeza n'ubu ngubu. Ngo amenye urupfu abasirikare biwe barimo bapfa. Ngo amenye n'icyo ashobora gukora kugira ngo bari abasirikare be bareke gukomeza gupfa. Yego. Ibi bikaba byatumye muri bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Neva batangiye kuvuga bati Neva igihugu kiramunaniye kukiyobora, kubera ko abasirikare be batangiye kugira gute, bari kugwa ku rugamba, kandi rukaba ari urugamba rudasobanutse, rutari urw'igihugu muri rusange. Bari kurwana mu mahanga, bari kurwana mu mahanga, kandi ingabo zigiye kujya kurwana mu mahanga nuko hagomba kwemezwa, hagaterana inteko y'abadepite ndetse n'inteko y'abasenateri, bakemeza ko izo ngabo zigomba gusohoka zikajya kurwana mu bindi, kandi ibyo nta byabaye. Ibi nta byabaye, ibi byafashwe n'abadede gusa. Bakavuga bati Neva igihugu kiramunaniye. Neva igihugu kiramunaniye, ni nayo mpamvu bano basirikare batangiye kugwa ku rugamba bangana gutya muri tuno duce twinshi dutandukanye. Ni ukuvuga ngo basirikare barimo bapfa. Abasirikare nyamwinshi cyangwa benshi cyane. Yego. Bagiye bapfa bagwa ariya muri turiya duce tw'imisozi miremire ya Minembwe. Ejo bundi nibwo batangiye gupfa hano muri turiya duce tw'Indondo. Yego. Reka ngoye detaye dufite nahawe n'umwe mu basirikare wa FRDC w'umukapiteni uri hariya za Penzero, uri ku rugamba, ashinzwe logistique na statistique, iby'ibikoresho ndetse n'abasirikare bagize gute, bapfuye. Niwe utanga raporo, niwe wa raporo ari mu Barundi ndetse ari no muri FRDC. Yakubwiye ngo iki sasa? Yambwiye ya ma statistique ariyo ngiye gusoma. Ahantu bita Mikenge mu minsi 3 hapfuye Abarundi 80. 3 gusa? Iminsi 3 gusa mu gace ka Mikenge. Penzero mu minsi 3 hamaze kugwa Abarundi 90. Ni benshi. Mukoko mu minsi 3 hamaze kugwa Abarundi 35. Gakenge mu minsi 3 haguyemo 11. Bidego mu minsi 3 haguyemo 22. Yego. Rugezi mu minsi 3 haguyemo 75. Ko ari benshi cyane. Karingi mu minsi 3 haguyemo 12. 12. Irundu mu minsi 3 haguyemo 7. Gakenge noneho aho bita kwa Barabona haguye 11. Gakenge kuri Sinayi haguye 13. Urumva nindushaka turekera abo bose umaze kuvuga n'abasirikare 356. 356 mu bice bitandukanye bamaze kugwa mu gihugu cya Kongo b'Abarundi.
noneho mu minsi 3 gusa nta nubwo ari igihe cyose cy'intambara. iyo ni iminsi 3 gusa. Aha. noneho twarangiza ukinjira indondo kuva batangiye kurwana hariya mu mitamba. ntabwo ya gripe mwihangane. Nta kibazo sorry. hariya mu mitamba hamaze kugwa mu minsi 3 gusa batangiye kurwana hariya. hamaze kugwa abasirikare 45 b'abarundi. Aha, 45. Ko ari benshi bamaze kuba 401. urumva bariya batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abariya badepite n'abariya abasenateri urumva badafite ishingiro. Bafite ishingiro. Aba ngaba no mu minsi itarenze n'icyumweru. Intambara imaze imyaka irenze 2. Tekereza niba buri cyumweru hapfa abasirikare barenga 400 b'igihugu cy'u Burundi. Ubwo umwaka hapfuye bangahe? Bimaze imyaka 10 hapfuye bangahe? Impamvu y'abarundi igenda yumva cyane bavuga bati igihugu kirakonaniye kuko bigaragara ko mu myaka iri imbere igihugu kizaba n'abasirikare gifite. Yego. Nibyo bigaragara rwose. Buriya nibyo bigaragara. Antake simva ngo bagiye mu mezi 6 barashobora kwikuba inshuro 2. Barashobora kujya mu mezi 6 bagakomeza ari abangabo. Kandi reka nkwereke ikintu kimwe utazi. Kugeza ubu ngubu impamvu bano basirikare barimo bapfa gutya. Neva yasinyanye amasezerano na Kisekedi. Yego. Bari basinyanye noneho baranumvikana hari inama twavuze bakorera hariya mu Burundi. Yego. Bari bumvikanye bavuga ngo kuri tariki 15 ko bagomba kuba barangije kwigarurira Minembwe. Abasirikare b'u Burundi bakayigarurira. Abasirikare b'u Burundi barababwira ngo nimwe mugomba kwigarura Minembwe mufatanyije n'abahibu n'abazarendo. Yego. Abarundi bariho bajya imbere nibo bari imbere kubera ko Burundi nibwo bushizweho igitutu. Yego. Ntabwo uje gushyiraho abazarendo igitutu utamuhemba. Ntabwo ushyiraho igitutu muhibu azi ko n'ubundi ari umusirikare w'igihugu. Yego. Uwo mwasinyanye amasezerano ni ushyiraho igitutu umubwira ngo kudakora akazi twasezeranye nawe wananiwe gufata Minembwe ni gute. Akaba ariyo mpamvu bano basirikare bose bigatuma bajya imbere ku rugamba bakanahagwa. Niyo mpamvu bano basirikare bose barangije kugwa hariya. Kandi wa musirikare ugenda nta gihembo cya hatarategereje arimo arakora mu nyungu z'umuntu runaka. Arimo arakora mu nyungu za CNDD FDD cyangwa se abo twita abadede. Nta wundi mushahara udasanzwe nta yindi misiyo idasanzwe ari buhabwe. Igihugu kirigomba abasirikare bapfa barwana ku nyungu zitari iz'abanyagihugu. Yego rwose. Uko ni iki bundi nikora kubera iki buriya izi nyungu dukunze kubivuga cyane iyo turimo tubisesengura cyangwa turimo tubagezaho amakuru. Ibi ntabwo ari ukubaboneka cya kiganiro tuganira tugasesengura. Izi ni update ni ibintu birimo bibera ku rugamba. Ibi ni birimo bibera mu Burundi. Ibi ni ibiriyo biri mu Burundi. Ejo twababwiraga amatata yinjiyemo ya gisirikare. Twababwiraga indege zasesha abantu guhera ku cyumweru imirambo amakajorite. Ubu ngubu n'aba ngaho tuvuze ntabwo tuvuze abamanitse amaboko. Yego. Ntabwo tuvuze abafashwe mu mateko. Yego. Noneho nabo bashizemo baba bangana gute. Aba bose n'indayishimiye irimo bashuka. Ubusanga n'abatamenyekanye. Hari abasirikare 400 mu gihe cy'icyumweru kimwe bamenyekanye ko baguye ku rugamba. Aba nabamenyekanye abaguriwe n'amazu ntibazwi. Abataratahurwa impfu zabo ntibaramenyekana. Aba bantu ko muri gihugu cy'u Burundi gikomeje guhomba. Ibi bintu mu by'ukuri biraza kurangira Burundi burahava burakomeza burwane biragenda bite. Uburundi ndakeka ko ntabwo buri buve ari ahantu kubera ko amasezerano basinyanye na Kisekedi ntabwo ararangira. Nese ko bakomeze guhomba barakomeza bahombe ariko bakomeze bashingirize bibwire ko Minembwe bashobora kuzayifata. Ariko icyo batazi ntabwo bashobora kuzafata Minembwe. Icyo ni kimwe. Ntabwo bazafata Minembwe. Gusa barakomeza batakaza. Reka tuve hariya turiya duce muri iyi ngingo twari turimo. Tuzamuke tujyara ku Ndondo. Ku Ndondo habyukiye imirwano ikomeye cyane mu mitamba. Ku munsi w'ejo nimugoroba twababwiye abadukurikiye cyane twababwiraga ko hariya mu mitamba harimo abera imirwano ikomeye. Uburyo ingabo z'abarundi na FARDC na FDLR zahise zigengura. Zahise ziva mu birindiro byabo zirahunga zimanuka umusozi wa Kirunga. Ziri hagati kuri Kirunga izindi zamanutse ziri hafi hagati mu musozi wa Gafinda barimo baramanuka berekeza hehe muri turiya duce twa Gataka. Ariko mu masaha mu saa 9 hahise hazamuka amabatayo 3 y'abarundi. Azamuka agiye kubatera iki inkunga kubafasha. Baravuga bati reka turebe uburyo dufashe bana basirikare bacu bareke gukomeza kumanuka berekeza hariya muri Uvira. Yego. Babonaga niberekeza hariya muri Uvira byanga byakunda Uburundi buraba butsinzwe amasezerano yabo bagiranye na Kongo. Kongo irashobora kuzabaryoza. Bahita bohereza abandi basirikare barazamuka. Sinabo gusa bahise bohereza abandi
baciye muri Lac Tanganyika baza guhinguka muri Baraka kugeza ubu ngubu ntibarazamuka berekeza hehe berekeza Point Zero ariko kugeza ubu ngubu batangiye kuzamuka berekeza hariya muri turiya duce twa Point Zero bagiye kugira ngo barebe uburyo bakwigarurira hariya muri Minembwe. ibise bazabishobora Birashoboka ko babishobora cyangwa se batabishobora kandi bagenzi babo barahaguye bagenzi babo pana kuvuga ngo barahaguye n'ubu ngubu hari abahaguye muri iki gitondo n'ubu muri iki gitondo hari abahaguye hariya mu Minembwe ariko tukiri hariya ku Ndondo Minembwe nayo turaza kuyinjiramo tubabwira uko update z'urugamba uko zimeze kugeza ubu ngubu hariya ku Ndondo harimo urugamba rukomeye cyane apara kuvuga ngo urugamba ngo ugire ngo ni ibintu byoroshye ni ibintu imbunda zikaze ziri kurasa hari imbunda zikaze hari ariko gusa ingabo za FARDC zarangije gutsinda niba bari bafite imisozi bari hejuru y'imisozi bakaba batangiye kurwanira munsi y'imisozi biragoye cyane bimuwemo nande n'ingabo za M23 ndetse na twirwanira zahabakubitiye barabirukana imisozi yose barabibamanura barabitsa neza bari hejuru y'ahantu bita ku gataka ubwo se umuntu yatsinda kandi arwanira munsi y'ubutaka cyangwa se munsi y'umusozi bigakunda ntabwo wapfa gutsinda uri munsi y'umusozi biragora cyane buriya point strategique y'urugamba nuko ubufashe agasozi hejuru umureba neza umureba neza uko aza ariko wowe yitegereje ngo umuntu uri buze urategereza igihe ari bugihungukireho uza kwitegeye ahubwo aza kwitegeye ndakeka ubarangije kwibeshya birumvikana cyane koko ikomereza ni ukuvuga ngo ntahariya kuri Gafinda ni uko nguko naho harimo harabera imirwano Munanira ni uko nguko gusa hariya muri turiya duce twa za Rurambo naho abazalendo nigeze kukubwira barimo ingabo za Makanake ingabo za Yakutumba ingabo za Nde za Fyekadu ziriya zose zarangije kuva hariya muri turiya duce twa za Rurambo uziko bari bagiye gutega ingabo za M23 ngo babashe gufungira inzira ariko ingabo za M23 zabaciyemo ntibamenya ahantu baciye baza kurenga ari barimo barwana hariya muri za Mitamba ari nabo barimo kubita hariya za Mikenke ari nabwo bahise babahamagaza mwagiye gukora ikaho ngaho kuki ingabo za M23 zirimo zibacamo timumenye naho zaciye bahise babahamagaza ubu ngubu bamanutse berekeza hehe hariya muri Uvira bishatse kuvuga ko nabo mu yandi masaha turashobora kubumva bazamutse iriya misozi cyangwa batambutse berekeje muri turiya duce twa Baraka birumvikana cyane rwose uko niko bimeze hariya muri turiya duce tw'Indondo Ijombo nta mirwano iratangira kuhabera hari ingabo za leta zirahari nkeya izindi zose zarahunze hanyuma noneho Mikenge ku munsi w'ejo twababwiraga ko hari imirwano habereye imirwano ikomeye cyane hariya mu Mikenge ikomeye cyane ubwo M23 yumvaga hirya yabo barimo barwana aho bita za Karingi bahita batekereza ko bashobora kubaca inyuma n'abandi bari imbere yabo baza gufungira mu ishamba bita Nyarubiro ngo barangize bategamamo amambusha gusa tangabo za FARDC zaje kuzamuka gusa baje kubona musada uwo musada nyine wari uvuye muri turiya duce tw'Indondo uraza ubageraho bahise batangira kurwana hariya muri Mikenge bongeye kandi barayikubita bafite kimwe cya kabiri cya Mikenge ni ukuvuga ngo bafite amashuri bafite ahantu ku bitaro bafite iminara bafite n'ikibuga cy'indege bakongera bakegera ahandi hantu bita muri Kivogerwa ntabwo bagenzura ibice byose ntabwo bagenzura ibice byose hari ibindi bice bifitwe na M23 ariko intego ni ukubifata byose intego yabo ni ukubifata rwose kubera ko n'ubundi target yabo bafite nta bundi buryo bagifite ntibagifite gusubira inyuma nibasubira inyuma barajya he nta handi bafite barimo baratakwa inyuma n'imbere byanga byakunda ubu ngubu biracyakomeje imirwano hariya n'ubu ngubu babyutse barwana barimo bararwanira ahantu bita ngo ni mu kibira bahita ngo ni mu Duhoko barimo bararwanira ahantu bita mu Duhoko ariko utwo Duhoko ni mu duce werekeje twa za Mibunda utwo duce ni uduce bwoko cyitwa Duhoko na Duhoko ni agace nyine kari muri Mikenge ariko kagiye kagira utuntu tw'udushirwa n'udushamba duto twafashe iki muri urwo rugamba kugira ngo twumve neza impamvu barimo bakarwaniramo twafashe iki ni ukuvuga ngo M23 iramutse idashoboye gukavaringa turiya duce bahita binjira muri za Gitavi abandi bagahita bapasura binjira no muri turiya duce twa za Gahwera ni inzira mu buso ihari ariko hariya mu Duhoko ni ahantu hari point strategique utegambushe ukabasha kurayisiri ukabasha gutsinda birumvikana cyane uko niko bimeze hariya muri Mikenge ubu ngubu twakwinjira hariya muri Minembwe twakomeza cyane muri Minembwe ni ahantu harimo habera imirwano ikomeye cyane ku munsi w'ejo twababwiraga ko barimo barwanira ahantu bita Ruhinamavi barimo barwanira ahantu bita Gakenke Karingi Bidegu ndetse n'ahantu bita za Rugezi uyu munsi mu gitondo kare ntabwo arimo ntibakirimo barwanira muri turiya duce barangije guhindura umuvuno ubu barimo barasheringa kubera uburyo abasirikare benshi bagoye hariya b'abarundi ba FARDC
babahaye briefing mu gitondo ngo mubyuke mumanuka mujye gutera mama 23 ahantu yaraye. Aravuga ati reka ntabwo twakongera kujya kuri fure y'urugamba, nimanze mwohereze drone zize zibanze zibarasa ziba zahaze twebwe turabona kwinjira mu rugamba. Yego. Urugamba basa nkaho batinye kugira gute kwinjira mu rugamba, ariko kugeza ubu ngubu hari ikintu bita umuriro w'isasu. Barimo barasheringa, bari kurasana byatari, barimo basheringa mu kimwe abaturage. Yego. Hanyuma na mama 23 ikabarasa, ariko ntabwo baraja kuri tambarare ngo babashe kwinjira neza mu rugamba barasane neza. Ariko kugeza ubu basa n'abakigana neza ku mirwano, barakigana neza ku mirwano. Aho mama 23 yaraye ubu ngubu niho bakiri, aho ingabo za leta zaraye nazo niho zikiri kugeza ubu ngubu. Yego. Nukuvuga ngo uragaragaza ko yatsinze bose baracyarasana. Oya, rwose nabonye abantu bavuga ngo Minembwe irugarijwe, aho ibirindiro byabo byari biri niho bikiri kugeza. Nta wimutse, nta wasubiye inyuma, nta wagiye imbere. Rwose niko bimeze kugeza ubu ngubu hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Unakurikiye n'ama social media n'abandi bakora amakuru bose hariya muri Minembwe urasanga nta makuru yabo bafite, uretse abantu baho bavugana n'abantu bari muri Minembwe. Hatwe twebwe tuzi ngo nta gishyashya gihari kano kanya ku mirwano yindi idasanzwe. Irahari, hari gishyashya barimo barasheringana. Ni ukuvuga ngo Ruhina Mavi ejo ku munsi w'ejo yari ifitemo ingabo za leta, ingabo za mama 23 zabazamukanye nijoro zirabarasa zibakuramo bayirimo, ariko nabo turashobora kumva mu kanya bayivuyemo. Yego. Kubera ko drone zije barayivamo bakongera bakiyeka bagasura hepfo. Drone yamara kugenda bakongera bakazamuka ingabo za leta zikayiva. Nta drone barwanisha kugira ngo bashe kwigiza y'umwanzi. Mama 23 nta drone cyane bafite, gusa bazikoresha mu bundi buryo butandukanye bwo gutata n'ibindi, ndetse hari nizo bakoresha bakarasa ingabo za leta, kandi izo ngabo za leta zikagira gute zigahunga. Ariko kugeza ubu ngubu uduce twinshi twa Minembwe abaturage baturimo, ariko cyane centre ya Madego abaturage barangije kuyivamo, ariko si bose. Abaturage bimutse bahunga imirwano n'intambara. Amasasa arimo aragwa hariya muri centre ya Madego, bagiye gushaka umutekano mwiza ndetse n'ingabo za mama 23 zababwiye ati uduce turimo amasasa arimo agwa mu baturage muvemo mwigire ruguru tubanze tubirukane tubakure mu duce barimo. Byanga byakunda hariya muri Minembwe hari urugamba rukomeye cyane rw'amagasa, hari urugamba rw'amagasa rukomeye cyane. Kesha abaturage bahunga biba byakomeye. Nuvuga ngo hariya iyo uri Prince cyangwa isi uri hano Ruhina Mavi uduce twose twa Minembwe turasaba. Ntabwo wareka ngo umuturage akomeza arasirwa hariya ngo umungureke kumubwira ngo niyigire. Ubundi umuturage bamubwira ngo igirayo hasigara umusirikare, twebwe tubanze turebe uburyo dukavaringa, niturangiza gukavaringa mune kongera mugaruka hariya uzagaruka hatuje. Twakomeza cyane rwose birumvikana. Uko niko bimeze hariya. Gusa tugiye kwigira hariya muri Baraka. Baraka kugeza ubu Baraka hari iki? Baraka kugeza ubu ngubu harimo imirwano. Ingabo z'umugabo bita General Amuri Yakutumba zaraye zigeze muri Baraka. Basaba abahibu barababwira ati nimanze mutwereke umugabo bita General Amuri Yakutumba ahantu aherereye. Baraduhishe ntibatubwira ko Yakutumba yakomeretse. Twebwe dukomeza kuba kuri furo y'urugamba tuzi ngo umuyobozi wacu arahari mu kazi nta kibazo, ari mu kazi arahari. Ariko abamujyanye ni abahibu, kandi abahibu nibo barimo bica abakongomani kibanda. Ati Yakutumba arashobora kuba yarapfuye, ntitubasha kumenya niba Yakutumba yarapfuye. Tujye kubaza abahibu. Bageze bajya kubaza koroneri w'umuhibu. Uwo mukoroneri w'umuhibu arababwira ati mubaze abazalendo. Yewe ntabwo ndi umuzalendo. Abazalendo nibo bamenya bene wabo ahantu baherereye. Yego. Abazalendo bahise barakara, bahita batangira barambikana. Barakazwa n'iki ubwo? Barakajwe yuko igisubizo gifite abahibu, abahibu aribo bajanye hanyuma ntibagitanga igisubizo. Barababwira ngo nibajye kubaza abazalendo. Ngobo ntabwo bajya bamenya raporo y'abazalendo. Bahise batangira kurasana. Bate ntasone muradusuzugura. Bahise batangira kurasana, batangiye kurasana mu gitondo mu masaha ya 3. Barasanye kugeza aya masaha turimo tubagezaho amakuru. Baracyari kurasana hariya muri Baraka, kandi hamaze gupfa benshi ndetse n'igice kimwe cya Baraka barangije guhunga. Bari gupfa bitumvikana kubera ko batazi amakuru y'umuntu runaka. Hakari ibintu bitumvikana tafazari, birumvikana kubaza umuyobozi wawe ari n'inshingano za buri musirikare. Afande wawe ugomba kumenya hari acungiye umutekano ari arizewe nta kibazo. Yego, niba ari mu Burundi nawabwira ngo ari mu Burundi, niba atari mu Burundi nawabwira ngo ntabwo ari mu Burundi. Ese niba atari mu Burundi ari he? Bari kubaza ngo ntiwasanga yarapfuye, ntiwasanga yarapfuye tukaba twicara tuzi ngo General Autoproclamé Yakutumba arahari. Ese Yakutumba ko amaze icyo gihe kirekire atavugwa kuva cyagiye twavuga ngo Yakutumba yarakomeretse,
hashize ibyumweru birenga bitatu Sekutumba katarongera kuvuga aho aherereye. ati uwo muntu ntarakira Ntabwo arakira. cyangwa mwatinye kubitubwira ngo tudacika intege ko yapfuye. Niba yaranapfuye nimuduhe umurambo we tumushingure nk'intwari tubibone yego. Niba ataranapfuye nimutubwire aho aherereye tuzajya kumusura. Yego, uko niko bimeze hariya muri Baraka. Gusa hari n'abaturage benshi ariko bikekwa ko bishobora kuba byatewe n'umuryango wa Bayakutumba ari wo wagiye mu Bazalendo watangira kugira gute utangira kubagumura. bivuze ngo kuba atazwi ahantu aherereye biri guteza ikindi kibazo kinini cyane. Birimo nta nukeka se batarahanaha cyangwa se oya, ubundi bivuga ko ari mu Burundi. Bivuga ko Yakutumba ari mu Burundi. Niko bivuga. ari kwivuza ari mu buryo ari kwivuza bivuga ko Yakutumba ari mu Burundi. Ariko mu bigaragara nuko Yakutumba bashobora kuba yarapfuye ariko abantu ntibagire gute ntibabitangaze bakabihisha. Ariko iyo hapfuye n'umuntu ukomeye nk'uriya ntabwo bihita bivugwa. birumvikana cyane. uko niko bimeze hariya muri turiya duce. Twinjire hariya muri Uvira. Uvira ndani mu mujyi naho hakomeje kuberamo imirwano ahantu bita Kavimvira, Karimabenge ndetse ugatambuka ukinjira muri za Sange. Hariya hakomeje kubera imirwano y'aba FARDC, FDLR, Bazalendo. Abo bose barimo baragenda bahangana n'Abazalendo. Abazalendo barimo barahangana na FARDC, ubundi bakongera bagahangana n'Abarundi, ubundi ugasanga barimo barahangana bonyine ubwabo kubera bafite ibintu bimwe. Guhangana ubwabo gute ubwo bari gusubiranamo yego. Gusubiranamo nimba basubiranamo ni ibiki batari kumvikana. Ibyo batumvikana Abarundi bo ntabwo bumvikana ibintu byo gutera imigozi kugira ngo babashe kwaka ibintu bya taxe. Abarundi baka taxe bakayitera mu mufuka wabo tibayizane ngo ibashe gukora muri population y'abakongomani. Imisoro biya leta ahubwo bakayibikaho. Abazalendo bakabarasa ati iyo ngiyo ntabwo yari yanyu yakagombye kuba yacu twega abakongomani. Icyo akaba ari cyo bapfa bakarwana. None ikindi hakaba amabariyeri bajya bashira ku mihanda. Ayo mabariyeri ajya akunda gufasha abandi, ajya afasha bariya abasirikare baba bari ku rugamba. Niyo baguramo isigara, niyo baguramo utundi tuntu twinshi dutandukanye bari Bazalendo. Abarundi bakababwira ati mwe nimuve mu mujyi muzamuke mujye mu misozi. Babwira ati nituva ngaha tukajya muri iriya misozi tuzabeshwaho n'iki ko tubeshejweho na bariyeri nidutunze ntago turi buzamuke. Bababwira gutya Abahibo bagahita batangira kurasana nabo. Ibyo ngibyo nibyo biri hariya muri Uvira. Noneho bahura n'umuturage ari Abazalendo ari Abahibo, bahura n'umuturage ufite amafaranga ye bakagira gute bakayamwaka bakayatera iposha. Neza ko numva bazamarana kandi bari imbere barwaniraga nk'abantu bahuje intego. None ubwo batangiye kurasana ko numva bazamarana abataragira ku cyo bifuza kugeraho cyo gutsinda umwanzi. Bazamarana kubera ko antake bari Bazalendo nta discipline bagira. Nta gisirikare bigeze bakora. FARDC nabo bagakubitana na FARDC nabo bagira ni moins discipline. Bivuga ko nta discipline rwose tarabanyamwuga. Barashobora kuba bafite discipline y'igice niko navuga. Tarabanyamwuga rwose. Yego. Hanyuma noneho ugakubitana n'ingabo z'u Burundi zaje kurwana zifite indi objective. Yego. Yo gushaka amabuye y'iki y'agaciro ndetse no gushaka kugira ngo babashe gushaka amafaranga. Yego. Badaje kurengera iki abaturage. Bigatuma noneho abaturage ba Kongo bakomeza kurengana kuri iyo. Birumvikana cyane rwose. Uko niko bimeze hariya muri turiya duce twa Uvira. Dukomeze hari Akamanyura. Kamanyura hariya hari ingabo za M23. Zaraye zikanze nimugoroba ingabo za M23. Ingabo z'Abarundi zaje sino kwikanga. Ingabo z'Abarundi zaje zishaka kwinjira mu birindiro byabo. Ingabo za M23 zirabarasa. Kuki barashatse kwinjira mu birindiro nuko kugira ngo bayimuremo babakuremo babajyane hirya. Ingabo za M23 zirabarasa. Zabarashe hapfamo abasirikare b'Abarundi benshi. Ingabo z'Abarundi zitatangira gusohora amatangazo ndetse na FARDC bavuga ko ngo M23 yatangiye kugira gute kubataka. Ariko no ku munsi w'ejo byavugwaga ko nuko ayo makuru tutarabasha kuyamenya neza byavuga ko begereye barimo bashaka gusatira umusozi wa Rubarika bashaka kwegera Rubarika ngo barebe uburyo bayigarurira. Ariko ingabo za M23 baraharashe zirabihorera bararasa zirabihorera ariko nyuma yaho zaje kubatsaho umuriro barongera basubira inyuma. Hariya muri turiya duce twa Uvira cyangwa se Plaine de la Ruzizi byanga byakunda harimo aratutumba imirwano ikomeye cyane hariya muri kariya gace. Yego birumvikana cyane rwose. Nikora hari ikindi gishyashya twari dusigaranye? Nta kindi rwose. Ndumva twashimira nabanye natwe Nikora. Bakoze. Hanyuma Nikora nawe reka ngushimire wanye nanjye muri aya makuru. Nge nitwa Jabo Marashi n'abanye natwe muri aya makuru bose
Imana ibarinde. Okay. Imboni TV, imboni ya rubanda.